sakit di Nabi, hai akhi sang bungong kembe, sang bungong lae hana sote kamala. Ban Nabi nekun di ulun nyawa kena wafat, karap ngan sekrep nyawang malaikat ban bandum sahabat dum kata sare nero imata langit ngan buma rasa kahanco duro dum asodonya Rasulullah netinggai donya tamang Fatimah Rasul nucum ni ba'dada lehnya na Aisyah coba tala Sayyidina Hasan ngan Husain sampuh jaroni bak muka sohbat keluarga anco hati terasa Rasulullah netinggai donya sakit di Nabi, hai akhi sang bungong kembe, sang bungong laye hana sote kamala ban Nabi nekun di ulan nyo kena wafat, karap ngan sekrep nyawang malaikat ban bandum sahabat dum kata sare nero imata langit ngan buma rasa kahanco duro dum asodonya Rasulullah netinggai donya tamang Fatimah Rasul nucum ni ba'dada lehnya na Aisyah coba tala Sayyidina
Hasan ngan Husin sampoh jaroni bak muka sahabat keluarga anco hati terasa Rasulullah ne tinggai donya